Časni oče Aleksandre, dragi domaćini, članovi kluba Knez Lazar, uvažena gospodo, gospođo Milice Topalović, gospodine Božidare Veškovac, draga braćo i sestre, draga deco, pomaže Bog i srećan praznik. Reč bih prepustio najpre ocu Aleksandru Mitroviću da vam se kratko obrati. Molim vas da pozdravimo oca Aleksandra. Draga braćo i sestre, dragi članovi i prijatelji kulturno-umetničkog društva Knez Lazar, deco i omladino, najlepši i najživlji deo našeg naroda u rasejanju, pomaže vam Bog. Na ovaj sveti dan, kada molitveno proslavljamo slavu našega društva, svetoga velikomučenika kneza Lazara, sabrali smo se ne samo da se pomolimo i okupimo u slavi, već i da potvrdimo ono što duboko nosimo u našim srcima, da crkva i kulturno-umetničko društvo moraju koračati zajedno, jer duhovnost i tradicija ne idu jedno bez drugog. Vaš ili naš današnji sabor folklora nije samo događaj za oko i uho, već i za srce i dušu. To je sabranje naroda koji nije zaboravio ko je, ni gde god da ga je život odveo. U pesmi, igri i običaju čujemo glas naših predaka, ali i nade za našu decu. Sveti knez Lazar, čije ime sa ponosom nosite, bio je čovek vere, časti i žrtve. On nas podsjeća da je život vredan samo ako se živi za nešto više, odnosno za Boga, za istinu, za svoj narod. I vi, kroz svoje delo u ovom društvu, svedočite upravo to. Da ne pristajete na zaborav, na tuđi obraz, na odricanje. Zato govorim sa ovoga mesta, crkva i kulturno-umetničko društvo nisu dva sveta. Oni su dva lica iste duše. Crkva je tu da čuva veru i moral, a kulturno-umetničko društvo da čuva pesmu, igru i duh naroda. Ali i jedno i drugo čuvaju jezik i sećanje na ono najvažnije. Ko smo i šta smo. Ova saradnja ne sme nikada prestati. Naprotiv, ona mora da se produbljuje, jer samo zajedno možemo opstati kao narod u rasejanju. Ako se odvojimo,
crkva bez naroda je prazna, a kultura bez korena je osušeno stablo. Zato vam želim da u svemu što činite, bilo da pevate, da igrate, da učite decu, putujete ili nastupate, uvek imate blagoslov Božiji, sećanje na svetoga kneza Lazara i podršku svoje crkve. Da nikad ne bude razlike između naših u crkvi i naših u kulturno-umetničkom društvu, jer svi smo mi jedna porodica, jedna zajednica, jedan narod Božiji. Srećna vam slava, dragi moji. Neka vas Gospod blagoslovi, neka vas čuva sveti knez Lazar i neka pesma srpska zvoni gde god se nalazili, u hramu, na sceni, u srcu, na mnoga i blaga ljeta, da ste živi i zdravi, Bogom blagosloveni. Amin. Hvala, dragi oče Aleksandre. Sada ćemo otpevati tropar Svetim kosovskim mučenicima. Nakon otpevavanja svetoga tropara svetim mučenicima, pročitat ćemo, odnosno osvetit ćemo trpezu, pa nakon toga vas molim, ko bude želeo, ko bude imao volje, ko bude imao malo praznoga želuca u stomaku, da slobodno može da uzme ove fine poslastice koje su pripremili naši domaćini. Krasoto Boženje, slavi Božija, vo zemlje tomu blagododil jesi. I poručeni ti talent dobre vozdjelavu su ubil jesi. O njemže i podvizas ja do krove, otonu duže i mazdu boljesne i tvojih jako mučenik, prijal jesi od Hrista Boga. Jegože moli spastisja, pojošim tja Lazarem. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekov. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Hriste Bože, blagoslovi jelo i piće me slugama svojim, jer si sveti, blagosloven svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Izvolite, prijatno da ste živi i zdravi, Bogom blagosloveni. Ja bih voleo da pozovem predsjednicu našeg kulturno-umetničkog društva, gospođu Cicu. Cico.
Dobro večer, dragi gosti, prijatelji, dame i gospodo, poštovani oče Aleksandre, draga Milice Topalović, ministar savjetnik u ambasadi. Koristim ovu priliku da vas u ime KUD-a Knez Lazar i u svoje lično ime pozdravim i poželim vam dobrodošlicu na manifestaciju našeg KUD-a. Vidovdanski sabor srpskog folklora u Austriji. U ime svih članova KUD-a Knez Lazara još jednom vas pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste došli u ovolikom broju da uveličate ovu našu manifestaciju i od sveg srca vam želim prijatno večer i da u njemu zajedno sa svima nama budete veseli, srećni i raspoloženi. Živjeli! Hvala! Hvala. Sada bih zamolio gospođu Milicu Topalović isto da nam uputi par reči u znak zahvalnosti. Dobrodošli. Molimo za jedan aplauz za gospođu Milicu Topalović. Evo ja mogu ovde među decu. Dobro večer svima, dragi sunarodnici, ja sam Milica Topalović, ministar savjetnik u ambasade Republike Srbije u Beču. Pozdravljam vas u ime ambasadora gospodina Marka Blagojevića i u ime celog kolektiva naše ambasade. Prvi put sam na ovoj našoj manifestaciji, veoma mi je drago što vidim ovakvu atmosferu večeras ovde, što vidim ovoliko dece, što vidim ovoliko male dece, što vidim da se ova naša prelepa tradicija igranja u Srbiji širom Austrije neguje i koliko ja vidim sve veći i veći broj dece koje u tome učestvuju. Srbija je, ako ni po čemu drugom, prepoznata i poznata po tome da se u njoj održava divna tradicija igranja kroz celu Srbiju. Mislim da retko koja zemlja ima takvu sreću da je ta igra nešto što nas spaja, što nas obogaćuje, što nas ulepšava. Pa pogledajte samo te narodne nošnje, to je nešto što možda neka zemlja ima, ja ne znam koja, morat ću da pogledam. Ja sam nekad kao mlada devojka igrala u folkloru i znam koliko je to dobro, koliko je to zdravo za decu, za njihov mentalni i fizički razvoj i za osjećanje zajedništva. Znači ono što oni ponesu iz tog folklora, taj osjećaj zajedništva kroz igru, kroz pokret, kroz očuvanje tradicije, nešto što će da ih obeleži i nešto što ih oblikuje i ojača i osnaži i ulepša im i sve druge aspekte njihovog života. Zato čestitam vam slavu, zahvaljujem se domaćinu na pozivu, zahvaljujem se ocu svešteniku koji je održao ovaj divan, nadahnut govor. Ja posle njegovog govora zaista nemam šta više da dodam, osim ovoga što sam rekla. Održavajte ovu prelepu tradiciju, proširujte je i srećno vam bila slava i sve najbolje. Podržava vas ambasada. Hvala vam najlepše, gospođo Topalović. Dragi domaćini, dragi članovi kluba Knez Lazar, srećna slava još jednom. Ovim putem poželio bih i svima nama da se još dugo godina okupljamo i slavimo ovaj veliki praznik, kako to dolikuje, u zdravlju, veselju, ali pre svega u crkvi Hristovoj, jer su svi kosovski mučenici utkani u crkvu Hristovu. Svaki praznik je sam za sebe poseban, kao što i svaki čovek poseban. Evo, okupismo se, hvala Bogu dragom, i danas da proslavimo Gospoda kroz svetitelje njegove, kroz svetog kneza Lazara i kosovske velikomučenike, koji su život svoj položili za veru večnu, besmrtnu i jedinu istinitu. Vidovdan, na izgled jedna obična reč, ali kakva reč? Reč iza koje se krije istorija jednog naroda. Reč u kojoj je utkano biće svakog od nas. Reč koja decenijama daje duhovnu snagu novim naraštajima, kako bi odoleli neprijateljima, kako vidljivom, tako i onom drugom.
Nigde manje zemlje, nigde manjeg naroda, nigde većih neprijatelja od davnina. Ali Bog je sa nama, zato opstajemo i opstaćemo ako budemo u crkvi Hristovoj. A ako ne, neće nas biti, sami biramo. Riječ je Bogom dana i samo je čoveku dato da govori od svih bića stvorenih. Ovaj svet nasta rečju Božjom. Bog stvorivši čoveka, nadari ga da govori i reč nosi neverovatnu silu sa sobom. Zato ćemo se i danas potruditi, posebno uz našu milu i dragu decu, da na dostojanstven način kroz svaku izgovorenu i otpevanu reč proslavimo Gospoda Isusa Hrista, kosovske stradalnike i svetitelje. Zamolio bih vas da svi ustanemo i otpevamo himnu Srbije za početak programa koji smo vam sa velikim trudom i ljubavlju pripremili za vas. Čuj odsad naše glase i odsad nam budi spas. Moćnom rukom vodi dragi u budućnosti srpske po reči Hristovoj, ako se ne obratimo i ne budemo kao deca, nećemo ući u Carstvo nebesko. Koji se dakle ponizi kao dete ovo, ona je najveći u Carstvu nebesko. Recitacija Srce dečije, Valentina Oros i Minja Mijailović. Molim vas da ih pozdravite jednim aplauzom. Valentina Oros. Ovog svijeta daje srce djeteta, kao limlje nek je čisto, kao rosa nek je bistro, ko ljubica nek je svjerna, ko zrcalo nek je bijelo. Nek je sveže kao vrelo, nek je čilo i veselo, ko ptica na grani, kao da se kani. Svakog časa u raju stići družiti se sa anđelom. Hvala vam najlepše. Molim vas da jednim gromkim aplauzom pozdravimo mališane kulturno-umjetničkog društva Knez Lazar, koji su nam uz rukovodstvo gospodina Dragiša Vasiljevića pripremili igre iz Jasenovca.